Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala aşrafil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum, hurmatly Müslüman bir toğandar. Hada şehrun avvaluhu rahme ve awsatuhu mağfirah ve ahiruhu itqun minen niran. Birinci 10 günü rahimdoluk, ortankı 10 günü günölörді keçirүү, akırkı 10 günü dozoktan kutkarуу olgan ulu kasiyеттүү жана береке айы болгон Рамадан айы да акырлап узап баратат. Орозону туткан да арманда, tutпаган да арманда деп айтчылы илгеркилер. Туткан адам орозонун узап бара жатканына өкүнсө, tutпаган адамдын орозо тута албай калганына өкүнгөнү бул имандан. Бүгүнкү маселебиздин темасы орозо питир садакасы боюнча болмокчу иншалла. Tutup жаткан орозобузду шарият талап кылгандай, китептин айткан эрежесиндей ката кемчиликсиз тутуп жатабызбы? Албетте аны айтуу кыйын. Бир гана Алланын өзү айыпсыз жана кемчиликсиз. Биздин окуган намазыбыз жана туткан орозобузда бир ката же бир жаңылыштык болуп калса, аны оңдоп түзөөчү ошол кемчиликти жоюп, кемчиликсиз namazdın katarına koşup koyucu, je kemçiliksiz tolluk orozonun katarına koşup koyucu erece var şeriatımızda. Qala al-Hasanul Basri rahimahullah sadaqatul fitr li nuqsani savm. Hasan Basri rahmetullahi aleyh orozo pitir sadakası bul orozonun kemçiligi üçün berilet dep aytkan. Orozonun kemçiligin toluktoo üçün berile turgan sadaka. Kama anna sajdete sahvi fi salati li nuqsaniha. Жаңылуу sajdası namazdın kemçiligin joyu üçün bolgondoy, orozo fitir da orozonun kemçiligin toluktoo üçün berile turgan sadaka. Birөө namaz okup jatıp adaşıp ketse, bir жаңылышып ketse, akırında жаңылуу sajdasını kılsa, oşol namazının içindeki ketirgen kemçiligi joyulup, namaz tolluk namazın ökümünde bolup kaladı inşallah. Orozo dagın oşondoy. Orozo tutkan adam, orozo tutup jatkan mezgilde kandaydır bir ayıp jetkizip koysa, je bir kemçilik, kataçılık ketirip koysa, bergen sadaka pitiri janagı ketirgen kemçiligini toluktap joyup koyot inşallah. وذلك أن الصوم لا يخلو عن نقصان وأمر بصدقة الفطر. Sebebi orozoda bir kemçilik bolboy koyboyt. Pendenin tutkan orozosu kemçiliksiz toluk boluş üçün şeriatımızda sadaka pitir berүүgө buyurulgan. Bul pitir sadakasını bergen adam üçün 10 nerse bolot deyt, 10 nerse var deyt. Şunun birincisi al-awwal yathuru jasaduhu minad-dunub. Birincisi şu sadaka pitir bergen adamdın denesi bütkül günöölörden tazalanat. Ve thani yu'taqu minan-nar. İkincisi dozoktan kutulat, dozoktan azat bolat. Ve thalithu yasiru savmuhu makbulan. Üçüncüsü tutkan orozosu kabul bolat. Ve rabi'u vacabat lahul cennet. Dördüncüsü cennet vacip olat al adamga. İnşallah al adam beşi olat. Vel hamisu yahrucu min kabrihi aminan. Beşincisi kıyamet günü kavurundan çıkkanda aman esen hiç nerseden kovupton boy kavurundan çıgat. Ve sadisu yakbalullahu ta'ala amalahu minel hayrati fi tilke sene. Altıncısı Allah Teala al adamdın oşol жылкы жасаган, oşol жылкы atkargan bardyk soğuptu jakşı amallarının bardığın kabul kılat. Ve sabi'u yacibu lahu şefaatu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmel kıyame. Yedincisi kıyamet günü al adam için Peygamber aleyhisselam'ın şefaati vacip bulut. Ve thaminu yamuru ala sırat kel barqil khatif. Sekizincisi sırat köprüsünün tez çağılgan siyahtı
ötө tez, ötö katуу ылдамдыкта өтүп кетет. Ва таси'у яржиху мизануху. 9-нчу мизан таразасы, сооп жагыны өлчөйдүган таразасы басып оорлук кылат. Вал аширу ямхуллаху таала исмаху мин диванил ашкия. 10-нчусу Алла Таала ал адамдын атын, ысмын бактысыздардын тизмесинен өчүрүп салат дагы, бактылуулардын тизмесине кошуп коет. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таала бардыгыңыздарды эки дүйнөдө тең бактылуулардан кылсын, туткан орозоңуздарды, берген садака питириңиздерди кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.